gerinde kim livan çiya eşka menu tekeliya gerinde kim vanzendiya hasreta menu tekeliya Dengi Gen Dengi her çar parçayı Kurdistan'a جنابدان چند رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجای رو 3 نیسان 2024 سه شمال بروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 منوچه نوا روزه پیشکش بکن دست بکه چند سرنوچه عبدالله öcalan gerilla leherimi nebe ve senaryoya Kıbrıs ve Antakya lurji bixilmeriyeti Veysi Aktaşi İmralı ceza xoya qedant nehat berdand Geceki god cevhera yeki gulani yekiti ittifaqı و بارزانی جبور لپاش خستنا هل بجارتنان دنابه هودانان ده دوباره روش باشور گودرن هجا لرخمی کو جزای ویسی آکتاشی لگرتگاه امرالی خلاص بیجی برداناوی سالک دن تعلق کرن پاریزرین برای حقوق 3 ساله ایرو لسر مجاره داخیانی دان تکداری روش آگاهی نگرتنا جربر عبدالله جلان کو افسی 8 مهن آگاهی جنینه و سی آکتاشی لیمرال تگرتن نایر تهدیه کرن لبرویا خویال بیولی استانبول داخیانی دان پاریزر رازان سارجا دیار کرکو روشا دلگرتنی یا لیمرال بقدخه و جزاین دیسپلینه بسینور نینه گوت و سی آکتاش افسی سالن گرتیان حال لیمرال تیرا گرتن انفاز خواه ده 28 نیسان ده تمام کر دوی ابو بهاتا تهنیه کرن بیانها بدمک کرد مجبور تبدیل سری دادگریا انفاضیا دوزگریه دام و جبو الیکاریا حقوقی بدن موکیل خواه مخواست میناکا او اوراقا انفاضی جمرور شاندن لعف داخوازم نهاد برسواندن ریزان سارجا ببردامی گوت مخابن اداره گرتگاه امرال بدفکی جمره گوت کل سر بریالا لجنه چافدریا تهدیه اکتاش سالکی هاته تلوف کرن بریار با آوه که اشکره در قانونی و در حقوقیه دیواته خسب کرنا آزادی برز اکتاش آستن کرنا تحلیه بریز اکتاش قبول نکرنا سالیدان دویم جارده و نداین آگاهیان روشا موکیلین ما ینکو افسی و 8 مهن تو آگاهی جوان نایگرتن بهتر حساس کریه پاریزر رزان سرجا آنی زمان موکیلین ما تمن مزنن و دنوا شرط و مرجن گراندتین راگرتن تفی ایدایا کو معامله لموکیلین ما تکرن اشکنجه و درمروفیه جی دادگریا انفاضی خودی رایه بویه مقاما کو یکسر بیارین ریل بر روشا ان کومونیکادو ودکده لیبلی گلی و سلیدان سوچ ین در حقی بر پرسیاران ده ببر سفتین هشتن و 3% نایکرن ددافیانیا پاریزرین برای حقوق 3 سال دهات گوتن د چارچوان نورمن حقوق گردونی و نرخ امرواتی ده هر هودانان دجی اشکنجه ده همان دمیده جبو آواکرنا هستیاریا دموکراسی و مافی مروان انوالید شکرینگه لو ما امل باندین کو رایدار تابلی بر پرسیارین خواه ین قانونی پیگ بینن و داوی لویروشا اشکنجه بینن دوی درین امرالی جبو آزادی بین وکرن دوی برز آکتاش جزای وی 30 سالان قدیایه و جو آزادی خواه بیپر هاتی هشتن تابلی وره بردان دوی روشا دیلگرتنه یا موکیلن میل امراله کو افسی و 8 مهن آگاهی جوان نای گرتن بداوی ببه و موکیلن ما بکار بن bu malumat و parizan xore hevditine bakın. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce hazırladığı müddetnameye göre de 28 Nisan'da tahliye olması gerekiyordu. Bu süre zarfında Can nunların dem partiji de la Avrupa dnava heldana dene jbo karibin bi sipiti daxyani bidin dayin anji sipit rapor xoş kere bike drojen bori de şande ke ji Parizerê Rêber Abdullah Öcalan Özgür Fayikerol Parlamenter Dem Parti Ömer Öcalan û Hevserokê Komisyona Tekilîn Derveyê Dem Parti Berdan Öztürk Parlamenter Sevilay Çelenk û Nûnerê Dem Parti yê Konsey Ewropayê Fayik Yazayê pêk dihat li Strasburgê ji dumran ve hevdîtin kirin li gel saziyên Komisyona Ewropa CPT û Yekîtî Ewropayê li gel parlamenterê wan hevdîtin kirin em dixwazin van ji van hevdîtinan çawa derbas bûn çawa bi destxistin bi heval Fayik Yazayê re biaxivin heval Fayik Yazayê roj baş were
روز باش هەواڵ فەیە گەلێک سپاس بکەن درۆژێن بۆریدا و داخوایانیەک دابوو گەلێک کەدیتن پێک هاتن لەگەر پارلەمانتەرێندان پارتیژی و پارلەمانتەرێندن هەڤدیتنێ وە چ قاسی چەند ڕۆژان بەردەوام کردن و ژوان هەڤدیتنان چ بدەست خست تشتێک وە دخواست ژوان چ بوون؟ بله رونشتن کنسey Avrupa bun endamên me berdan êst tevîlay sereng jî şwa hazir bûn 5 roja berdewam dikir û parlamenterê me Birêz Ömer Öcalan û parêzerê Birêz Öcalan Özgür Erol jî bi me re merwê derê hem li Konsey Avrupa hem jî li CPT me hem hevdîtin çêkirin. Esasê hevdîtinê me de mijar rewşa Birêz Öcalan û girtiyên din ku li îmraliyê zêdeyî 3 sal ku qet xeber ji wan nayêstendin esasê mijara me bi wan hevdîtina de ew bû hem bi sekreterê giştî yê Konsey Avrupa re wextê me hevdîtinê xwe çêkir me banî ziman hem hin komisyona hukukê a şopandinê raportörê Tirkiyeyê bi wan re bi hevdîtinê me de ev mijaretî sahat ziman û a esasî ku berpirsiyar ji vê mijarê CPT û hevdîtina me esasî bi CPT re me çêkir yani ku CPT saziyekî Konsey Avrupayê ji bo li hemberî işkencê hatiye avakirin yani bu ku işkence li insana neyê kirin û di şertê xerab de neyên girtin ew komisyon hatiye avakirin yani armanca wê komisyonê yekemîn ew e bu wê re jî sekreterê giştî yê CPT û rayedarekî din ku tim û tim wextê ku ziyaret çêdibin îmraliyê ew xwe jî diçî îmraliyê Birêz Öcalan jî dibîne tevlî me hevdîtin çêkir di me guhdar kirin pey jî re tabî ew jî ji vê rewşa ku heye bi rastî nerazî ne ama mixabin yani Tirkiye devletekî zor e ew jî dibêjin fakat qasî ku em dibînin ewana jî tiştê ku lazim yani ku hinkî bêtir ser Tirkiyeyê herin lazim be ku Tirkiye em bêjin endamtiyayê de sekinandin an him cezayên din li Tirkiye bên birîn mixabin ji ber sedemên menfaata û polîtîk ew gav nayên avêtin lê em zanin wekî ku bi wan re têkiliyê dene rayedarên Tirkiye têkiliyê dene ew jî rewşa ku heye nerazî ne dixwazin ku ew raporên ku berê em bêjin hatine nivîsandin sê çar rapor niha hene ACPT ku hîn Tirkiye izin nedaye ku bên weşandin heta ku Tirkiye izin nede di tûzika CPT de heyî wekî ku CPT bi xwe nikare biweşîne heta gerek Tirkiye izin bide mixabin eva çar raporên ku hatine nivîsandin heta niha yek ji wan izin dane sê jî hîn jî izin nedane ew jî dixwazin ku izin bidin adin yani di wan rapora ku hat weşandin de şertê Birêz Öcalan ku niha heye wî çaxî belkî neqasî niha xerab bû jî çünkü eva 3 sal qet xeber jê tuneyî di wir de jî gelek yani nirxandinên rastî berfireh hebûn û Tirkiye rexne dikin wekî ku insanekî di wan şerta de nikare bêgirtin yani ew dijî standartê Konsey Avrupa hemîne me dîsa ji CPT'yê xwest wekî ku herî dawî çûn Tirkiye û îmralî ziyaret nekirin ev bû bi rastî di nava gelê Kurd de bû mijarekî xemgîniyê me xwest ku wekî yani dîsa heyetekî hazir bikin û herin li wê derê yani ziyaretekî çê bikin herin îmraliyê ziyaret bikin û ji gelê Kurd re bêjin ka rewş çi ye û zixtê li ser Tirkiye bikin wekî ku normal heqê Birêz Öcalan çi ye ku heftê carekê awqatê xwe dikare bibîne em bêjin heftê carekê dikare bi malbata xwe bibîne telefon û mektûb û tiştên din ku heqê wî ne evana pêk werin zixtê li ser Tirkiye bikin ev daxwazê me çêbû ewan jî yani gotin daxwazê we
همه komisyon yani komisyon CPT seroki CPT onlar هون زانن هوا الفايق دروجن بوريدا لبرلمان أوروبا يا بروكسل جي سيبتي بخواد أخواني دا لسرقلة قرتيان اللي دفيد أخواني دا أو كو بشتي فان هفديتين واتشيبويا بتاوي تركي قرتيان نجي تنبون اف هلوستا دومدار يا سيبتي لرغم حمو سالدان المالباتان باريزاران سازي رخصين نابنتويجي تو بانگان تو هر وسط خواهد نگو هرینه هم وی بچه و اگریدن دوی وارده رخصن دنیا سینون ناس ایکو نگریدایی دولتان نکارن تشکی بکن گلو بله نها او راپورا کوهات وشاندن راپورا CPT گلمپری yani 46 devletin endamı Konseyi Avrupa hene او دسالك كده CPT تبعي سر وان دولتا نرني وينا رابوري وي فلان شنو او دان وشاندت و هم روزنامه‌وان شبنامه كردجي لوي دريش قال لك بس جوان كده مقابل ولكن كو نقول يعني كونسي اوروبا نورمال يعني كو دولتك كو اندام كونسي اوروبا وقت تركيا کو پرکتیری خو وک اندام کو پک نینه گرکی پروسیدور کی الهمبری ترکیه به دست بکرن هم جذبین برین حتی داوی کو ترکیه کنسای اروپا جی به آبتن یعنی ام جی جوان بیشن ام جی نخوازن کو ترکیه به آبتن در کو به آبتن وچاخی بتشتي كونها امدكارن بكنجي وچاخي تركيا تبعي يعني بدو ولاتكي دنيا سيامين ama yani ku hem aleti Türkiye endam Konseyi Avrupa'yı jberbeji itibar ku nahiye ku aleti beji vakit devletek ne endam Konseyi Avrupa hareketeki ev gerek neyi kabul edin gerek edi Türkiye zanıdır ku vi haydi naşı ve Konseyi Avrupa'yı be abetin yani mukabın ev helvesta Konseyi Avrupa tebai ne teni CPT yani vezir komita vezirayı mezun asamblea parlamenterayı kongre heremayı yani tebai هلوستکی کنسای اروپا هایی وکی کو هکی ماپی مروبا میجن جنرخین کنسای اروپا بیتر به اساس منفعات بالنسبه لتركيا لكن وتركيا طبعا تركيا جوان جرينج منفعات يوم تركيا هي في هاويجي هر شقه سلاخنا لكن اميجن ديالوج لكن فقط زياده جي بسر تركيا بناتشم كان سدما اساسي اول وكيكو منفعت در دکردن پیشیا مافی مروفا و حقوق و دموکراسی. باشه گرک سپاس کم هوال فایک آزای نونری دم پارتی کنسای اروپا دم باش خبرت خوشوره. دم باش. بگودانی جان بردام دکن پروفسور زنیگاه حقوقی سیدنی ویسکی سنتاس گوت یکانه ریا چهار سری سیاسی آزادی اجالانه جزانگاه حقوقی باجار سیدنی استرالیا دوچند دکتر ویسکی سنتاس تبنی برنامه مدی هابر تیوی بو برسفدا پرسین ارم کانسوی سنتاش رخنه لولات نکتی اروپا کرکول دیجی تجدید ناکون تفگری و ترکیه د پاریزن دکتر سنتاس دخیا کرن کو شرط و مرجع دیلگرتنی ربرگلی کورت عبدالله اجالان تقاض نای قبول کرن او گوت شرط و مرجع دیلگرتنی اجالان لدیجی حقوق ترک حقوق نامنتوی و همو پیمان مافی مروان ان گردونینه اف سالن کو دستور نایداین کو اجالان به مالبات و پارزرین خور هفدیتین چکه هر وها دوی ام بالی بکشین سر بدنگی اساسین گرینگ ان یکتی اروپا لهمبر پیکانین دروی مروحیه ین لدیجی اجالان دوی مجارد اروپا به بدنگی خو دهله قادک نو یابن پیکرنیج بو ترکیه وبه ویسکی دست نشان کر کو اروپای به وی اوای دستک ده ترکیه کو ج پیواجویا اشتی دور دکوه او گوت مسوګر کرنا ازادي اجالان او بویر دیالوگ که هفگرتی کرن یکانه ریا چهار سری سیاسیه ویسکی سنتاس هلوستا CPT و کنسای اروپا یا پارونه کرنا راپور نسر امراله و که آسن کرنا به جهانی ناپیمان نابن توین رخاند گوت دوام کرنا پیکانین هل دروی مروواهی و تجدال سر جلان به ویر رنگی بگمان پیوان دو عالی ین اروپای را دخه پیش چاوان هروها نشانی مدان کو دما مجارد به کرد و جلان قانون نابن توی جندیتی وتن سنتاس گوت دوی اروپا CPT و سازین سیاسی پارلمان اروپا و دادگریه ای جبو فگراندنا مافی مروان این اجالان تابلی بکوین نوات هفگری
Gudernêja Rêber Abdullah Öcalan di nirxandinên xweyînberê bal kişandibû ser rewşa li Başûrê Kurdistanê gotibû senaryoya Qıbrıs û Antakyayê li başûr e. Rêber Abdullah Öcalan di nirxandinên xweyîn beriya 31 salan ên têkildarî Başûrê Kurdistanê de destnîşan kiribû ku îhtimala pêkanîna senaryoyên mîna Qıbrıs û Antakyayê li başûr hebin. Mümkün e Kurdan hemûyan tavsiye bikin. Rêber Abdullah Öcalan di nirxandina xwe ya sala 1933 de balkişandibû ser êrişên dewleta Tirka dagirker yên li dijî Başûrê Kurdistanê û hevkariya hêzên pêdekê divan êrîşan de. Rêber Öcalan metirsî û senaryoyên li ser herêmê vegotibûn derbarê mijara eger gerîlayên Kurdistanê ji bo tevahiya Kurdan têkoşîn nekin li wir nebin wê çi bibe xalên girîng anîbûn ziman. Nirxandinên Rêber Abdullah Öcalan bi dengê wî wihan e. Eğer va siyasete bimeşe gerîla ket Türk û qeyê Tirka bi ser ketin Kurdistana bajor hêdî dikete bin hakimiyetê na gelê bajor nevê ez ê bi şeref bimême partiyê bajor nevên em ê bi silametî bimêne na ya sedî sed ve hakimiyete kabul bikine faşizmê Türk çi divê evî kabul bikine 3 milyon Türkmen bi hukm kabul bikine çi bixwazin walî paşa tayin bikine evî tiştî kabul bikine yani ji zilamtiye bitir tiştekî nikam bikin davê ve hücuma ve erişa Türkiye herkes bendiya vî tiştî ve derkeve zû derkeve nizam ji bara Kurdistanê keçe bike va pir heyaleka şaşe ez bawerim e hin katliama çebike mümkün e bi hin rejîma jî îtîfaqê çebike li Qiblisê çawa çebû li Antakya çawa çebû di virda tu gelê Rom neman gelê Arab neman gî tasfiye bûn mümkün e li Kurdistana bajor jî Kurd tasfiye bibin 3 milyon Türkmen bi zimanê xwe dibin yê dijî bi zorê bi perayê gibi Türkmen kire zaten hewlêr xwe nîvî Türkmen dihesibîn careka di têkeve mektebê xwe çêdikin nada li hemû alemê jî çêdikin roj şev kî bixwine bi Tirkî kî xa Tirk bihesibîne ji wan re biqas pere bê ez bawerim demeke kin de Kurdistana bajor ji çara sisê xa Tirk bihesibîne netîce Kurdistana bajor jî dest dare parti martî namên tehlika merî hûne berçavê xwe esasî vaye berxedana PKK di vir de tamamen berxedaneka netewî ye ne ji bo Kurdistana Bakur tenê ji bo hemû Kurdistanê berxedaneka tarîxî ye berxedana gerîla tamamen mana Kurd e eger va berxedana were şikênandin bira her partî zanibe kî nika siyasetê bike be berde siyasetê bike nika gel bibîne gel nabe Pergudânêja endamê Kongreya Netewî Kurdistanê Refîk Xefûr jî li ser rewşa Başûrê Kurdistanê axivî got li başûr destkeftiyên Kurdan tên tune kirin. Refîk Xefûr diyar kir ku rêveberiya Herêma Kurdistanê li şûna ku li dijî dagirkeriyê derkeve berova jî û yekê dagirkerî hêsantir dike. Got li başûr destkeftiyên ku zarokên gelê Kurd bi berdelên mezin bi dest xistine tên tune kirin. Dewleta Tirk bi taybetî jî di şerê Zap û ava Şînê de ji destê gerîlayan derbên giran xwarine û her wiha tim bi Iraqê re di nava têkilî de ye û serdanên xwe yên ji Iraqê zêde kirine. Erdogan xwe ji bo êrişên nû amade dike ji ber vê yekê ev yek bûye rojava civaka meya sereke çimkî ev êrîş ne tenê gefeke li dijî Kurdistanê ye li başûr destkeftiyên ku zarokên gelê Kurd bi bedelên mezin bi dest xistine tên tune kirin. باشووری کوردستانیشی کە ساڵان و بە خوێنی خەڵکی کوردستان و جوان و کچوخورتی کورد هاتەدی ویژی هەموو لە ناو دەچێت لەومە لەسەر گەلی باشووری کوردستان لەسەر هێزی سیاسی کوردستانیشی پێویستە ئەو ڕاستیە بزانن یعنی ئەو هەرێم هێدی بە یارمەتی حکوومەتی عێراق هاتە بن کۆڵکردن یعنی
ئابووری لە دەستیوان ساندن ئەو نقطەی سنووری لە دەستیوان ساندن باڵەفرە لە دەستیوان ساندن نەها دیسانیش هێرشێکی دیبێ ئەو پۆزیسیۆن و جوگرافیاژی لە دەستیوان بستێنن جارێکی دی هەرێم وەکی بەرێ دروست نابێتەوە ئەو قۆناغی کە دەستوری عێراق تێدا چێکرا و بڕیاردرا عێراق فیدراڵی بێ و ئەوێ هەرێمێکی فیدراڵی بێ قۆناغێک بوو کە عێراق تێدا لاواز بوو نەها بەقوت بووە نەها دەوڵەتێکە کە دنیا حسابی سەر دەکا بکارێت دیسان هەرێمی باشووری کوردستان لە دەست بچێ بکورتاسی مەبەست لە هێرشی دەوڵەتی تورکیا لە بەینبردنی دەستکەفتی کوردانە لە هەر جێیەکی بێ نەها باشووری کوردستان حجەت دەبینن ئەو دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان کە وەکی من گوت یەکلایەنە تاکلایەنە دەبێ هێزی پەکەکە لەوێن نزانم چ لەوێن باشە ئەگەر هێزی گەریلا لە قەندیل نەمێنێ بژێوی ئابۆری خەڵک باش دەبێت هێزی گەریلا لە قەندیل معاشی خەڵک بڕینە موچەی خەڵک بڕینە ڕێ نەفت گرتنە توزانم کارەبای خەڵک بڕینە نانی خەڵک بڕینە ئەف چه حجەتێکە ڕاستی ئێمە یعنی دەبێ ئەم لە جوێنشدا ڕاستی جواتی گشتیژی دامەداخوازی کرد ئەمیدی زەلال باخبی ئەمیدی خاڵ بخەینە سەر حرفان وەکی ئەوێ دڵی خۆ بکەین بۆ هەفتوو یعنی ئەو ڕاستیت بێ گەلی مە بزانێ ئیدی بە هەندێک پرۆپاگەندە بەڕاستی باوەڕ نەکە بەرێ لالیدن بارزانانی دناو هەولدانیان لە پاشخستنا هەڵبژارتنە دەیە ڕێزکردنا عێراقێ بڕازیکردنا عێراقی هەڵبژارتنا پارلەمانتۆی هەرێمێ دەبێت و پاش بخەوە هەولدانی سەرۆکی دامبۆری هەرێما کوردستانی نێچیروان بارزانانی ji bo paşxistina hilbijartinê parlamentoya Herêma Kurdistanê bi encam dibin dibe ku hilbijartin were li paşxistin. Ev di rojin ku serokê dambûriyê Herêma Kurdistanê Barzanî li Bexdayê armanca serokê Serdana wî hilbijartina parlamentoya Herêma Kurdistanê ku biryare di dehê Hezîranê de bêrîdarxistin. Li gor agahiyan Nêçîrwan Barzanî divê serdana xwe ya ji bo Bexdayê de kariye serkirde û aliyên Iraqî ji bo paşxistina hilbijartina parlamentoyê razî bike. Di serdanê de serkirde û aliyên Iraqî ji bo Nêçîrwan Barzanî ragihandine ku ew berpirse hilbijartin were paşxistin û gava ku bi aliyên Herêma Kurdistanê re li hev kirin ji bo hilbijartina jî dîrokekê diyar bikin. Li gor agahiyan Nêçîrwan Barzanî ji bo hilbijartinê behsa du deman kiriye ya yekem mijdara 2024 duyem jî cotmena 2025 e ku têpayîn wê demê hilbijartina parlamentoya Iraqê jî pêk bê û her du bi hev re werin kirin. Ji bo vê jî aliyên Iraqê jî ji bo van her du dîrokan Nêçîrwan Barzanî erekdar kirine ku ew bi xwe diyar bikin. Li gorî çavkaniyeke din Nêçîrwan Barzanî di civînan dijî paşxistina hilbijartinê nerazîbûn nîşan daye. Lê ragihandiye ku Mesûd Barzanî biryara xwe dawî daye û gotiye wê ne pedeke tev li hilbijartinan bibe ne jî bihêlin sindoqên dengdanê li hewlêr û duhokê bên danîn. Wê ev jî rewşa Iraq û herêmê berbealozî ve bibe. Têgotin Nêçîrwan Barzanî bi hinek balyozên welatên cîhanê û herêmê re jî civiyaye û wan jî hişyarî dane Barzanî ku nabe aramiya Herêma Kurdistan û Iraqê were tev li hev kirin. Ji bo vê jî ragihandine ku eger paşxistina hilbijartinê bibe sedema aramiyê wê demê bila ji bo demeke din hilbijartin were paşxistin. Hewldanên ji bo paşxistina hilbijartina parlamentoya Herêma Kurdistanê di demeke wisa de ku wê di heftê tîrmeha îsal de jî dema yasayî ya Komîsyona Hilbijartina Iraqî dawî bibe bi vê re jî yan wê çarenûsa hilbijartinê bikeve destê saziyên herêmê yan jî wê hilbijartin ji bo cotmeha 2025 were paşxistin ku têpayîn wê demê hilbijartina parlamentoya Iraqê jî çêbibe. Ji KCK banga ji bo tevgerên sosyalîst yekê Gulanê tev li pêngava azadiyê bibin. Hevserokatiya Konserveber a KCK bi peyamekê yekê Gulanê pîroz kir şehîd din azadiyê bi bîranîn got têkoşîna karker kedkar û çînên bindest di têkoşîna mirovahiyê de ji bo wekevî û azadiyê xwedîcehekî giring e. Îro jî berpirsyariya hemû tevgerên azadî xwazên demokratîk bi taybet ya tevgerên sosyalîst ew e ku bi yek rêzî têkoşîna li dijî pergala modernîteya kapîtalîst xurt bikin. KCK got pêşengên dîrokiyên sosyalîzmê diyar kirin ku modernîteya kapîtalîst her ku diçe wê mîtîngeriyê mezintir bike. Em dibînin ku dîrokê ew pêşeng piştrast kirin ji bo vê jî divê bi têkoşîneke xurt pergala mîtîngeriyê were berteref kirin û jiyaneke demokratîk komünal wekevî
خواز آزادی خواز و اکولوژیک ورم سوگر کرن ریا بدست خصنا وی که جی پیش خصنا یکتی اتفاقیه جوهره یکی گلانی جی وی ifade دکه که جو که باکشان سر شورش آزادی کردستانی جی گوت ربراپو نتنی جبو آزادی گلی کرد جبو آزادی همو گلان و بندرسانتی کو شین کر و هرتم دنوان لگرین و هولدانانده بوم ده انجامتی کو شینا ربراپو ده شورش روجاوا در که تولی پیشکتنا گلین ایران و روشلات کردستانی جی درانهی فلسفه جنجیان آزادی ده هات افراندن فاشیزم AKP MHP یا ترکیه جی دربه که مزن خوار بو بنگاه سرکفتنا هیزین دموکراتیک ربراپو به پیشخستنا پارادیگمای سوسیالیزم دروی و دولتی لسر اساس آزادی جنی دموکراسی و اکولوژی و تئوریا مدرنیته دموکراتیک پیشخست وکه آلترناتیف لدیجی مدرنیته کاپیتالیست دالی ایدئولوژیک تئوریک ده پیشخست اف که در ربراپو خودی گرینگیا دیروکیه که بانک لهمو تفگرین سوسیالیست و دموکراتیک کرکول دجی تجیدا مطلق آل سر ربراپو یکی گلانی بیکتی و هفگرتنا بگلی کتره به هولدان و هلوستا تکوشنا ربراپو ره ببن خودی هلوستا کو آزادی فیزیکی ربراپو آرماش دکه و تبل پینگاوا آزادی ببن دوی گلی کرجی بهتر خودی لی یکی گلانی درکه و بخورتی دخواز خوین آزادی بقیره و بدخواز آزادی فیزیکی ربراپو پینگاوا آزادی گردونی بینن آستا گرسی بونه پارتی و سازی کردان جی به پیامین یکی گلانی روژا کارکر و کدکارانیا جهانی پیروز کرن کنسر رهبری کنگره تهیه کردستان کنه که به پیامه که یکی گلانی پیروز کر کنه که گوت رژیم ظالم و زوردار هر تن پیروز کرنا و جشن خد خکریه زور زحمتی در خصنه پیشیا کارکران لی کارکر به ته کوشینه بر خدا نخواه